15 August no tui Khumphui Academy School ni simi 10 jam marathon tai himboto himjaka tai cycle race bo khaire jaka Khumphui Academy School ni simi yakkhili school jora cycle race khaile jaka bori rong ni simi no khaijako o cycle race tai oro phai manjaka Bharata Kajolani MLA Biswajit Koloi tai MDC Gita Development tai MDC Jiten Development tai ex minister Mebal Kumar Jamate khoboi journal ni je JDU khoboi ICT department ni ngai PU borok bebak no khobjak no manjak baikhe tai journal chairman khoboi bebak no khoboi ni adong nangnai songnai rogo manjak baikhe o rally jaga tai omo hakena bosor bisi no omo hake khaijagoi tongo hwnaibo saka titi edise hapang ni tino obo hake 15 August no tui obo hake samorok khalaijagoi tongo tai cycle race omo hake no khaijagoi tongo tai marathon rally balai actually mong khakasya chini yearly calendar jeng protecta 15 August ni sakang titi edise hapang bai khayei oro jeng zonal ni west zonal ni uddukta bai organize bai khaino marathon khaijago oro mo belai kheno chini kaisa tamhnai bono dorkar hini mano jeng morok khayani jeng nango karon chini oro exercise jongo tai jeng kaisa tamhnai chini bisingo fellowship phayo tai kaisa chini boro ni chair oni bo khawa kaisa chini chha thake jeng agini chini anti drugs campaign khai dong ga chair no jeng kaham jagat lana hingke lama hamian theke kali tumnani hingke mo hai sports ono jeng very important nan nango gamni bagai no chini titi disi hapa hai ke west zonal song mo marathon tini jeng Khumphui school ni jimin 10 jam chomni jora jeng himi thanai ba khaji thanai jeng oro price robrujang 15 August ni no gai chini chair no jeng kaisa physical fitness onan dorkar karon physical fitness kiri hingke chini one chokma chini je goal achievement khaitene jeng onek jaga jeng pongsoi thango gam bagai tini ang belai belai hambai maro chini titi disi hapang hai ke chini west zonal no borong udduk bai tini jeng oro marathon khumlungo kaisa kaham nai to jeng mankha gomoni pore hingke no takai tongo 9 ni chimin ke boiron hani hati cycling race tongo gomorong kha chini every year ni kaisa program schedule tongmani jehetu gom hakeno chen nok nukhana nai thok khai chini oro chini Khumphui school yakli school ni jero khaya ko jeng dinoro nai thok ka jeng oro marathon jeng khaile mankha gomoro kin ka oro kusuro participate thake moner about 500 1000 je abam phai tongo chini participant rok hingke asa khayobo jeng 10 jam chomio thang soginai bisi nangla khaima tongo prai 20 minute bisi coverage khaimana haima tongo ta